Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ke jingkuli ke jingsio ka baret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ru ban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikil kuit bah benar kam daka Oswell Soup hilaban yo na barok kidukan. Kayeng dorbar tau anjong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Haga santarik unaitung arajar arpulai kala lumlang yagis iem kinong mikmat jong ka Federation of Khasi States ka senjuk kinong sensyar ka bri unyo trap bat yaki seng balang kiba kentup ya ka KSU ka FKJGP ka HNYF bat ya ka HYC ban pensngau halor ka resolution baga District Council kala Shimrai Dangshen haga arpu sauterik ujeliu arajar arpulai ban persya ia ka jing persyang jong ka sorkar National Democratic Alliance balayalam daga Bharatiya Janata Party ban pentrekam ia ka Uniform Civil Code ha barok kawai gari India. Haga jing ekren bat kilat pathai khubor hadien balawai ka jing yalang u Deputy Chief Executive Member jong ka Council uba pensngan NCM ulayathu bahagani ka jing yalang larai ban persya bek yagani ka jing tmu jong ka sorkar NDA kabadon lagi jong ka jing tmu ban yurot yaki hok bat yaki riti gi dustur. Jing yalang i kalong betang agoi ka phang kata kalong halo ka resolution kapala pas da ka Khasi Autonomous District Council haka absolutrik jong penai Jun di Malaysia. Kapangi persya horkit horda ya ka jing temu jong ka sorkar India ban penteri kam ne ban ya syakman ka jede ba ka uniform civil code ka jing kendulang jongi mentaga singi kelong ba kinongrem ki ba syai ki bangi persya ya kan ne ka UCC bangi sutunat ban kaliang baro unanimously gidon kan ni kan nongrem ka baskel kata kelong Shua ka jingwan jong British ni gidustur ki jongi ka hiar pateng ka jongi ka simkur simjai ka jongi ka kandeu ka siap ka jongi gilum ki wa ka i khau ka patap kene ka kom sanchar jongi ka jinglong trai ka jongi but kiriti gidustur baro hakapor British what ka Bor British ke bakalong so powerful ke sorkar British kamla ban keta i territories ki jongi kamla ban pendu ya ki dustur ya ki custom ki jongi but hadin ke jingleng no British ru tiba ibu sendon ke standstill agreement ka fast version ke bangyo ha ka ba ko por ngiong thang ka ba defense currency communication berkiwi-kiwi gendai jongka Indian Dominion. Henry hadin baka jinga soy ka instrument of accession. But annex agreement haki kendon jongka jinga soy. Nila kran syai. Klau betap kendeu ka siap berkiwi-kiwi di banong kijongi. Wat ka bisharu. Nangta niong kumno bawat lada kadon kanu ka ain jongka Indian Dominion. Lane jongka Assam du kopor juga state. Ban ai bor yang ni bangin modify ngin exam. Ya kinu ki ai state ne central. Ki bom dei ban ni ki bakta ke dustur ke jogi. Historically ni yang kata kan nurim bom dei ban kata ye ki dustur ke jogi. Constitutionally ka article ars ba asop sawar. Ka kran syai. Ba ka administration of dei bat ki tribal area. Kadiban long baik kat kumki provision juga sik sitel. Hoi ni susi badin amendment ya ka sik sitel ngila bor kendiat ndai ngino mekran hani kata. Henry ban wanra ya ka UCC kalong persya historically constitutionally
bat kum juru kat kum ka custom ka jong azau ngi persya ikan ka jing menteri kami kan ya bad ikan ni ila ikan lang mentam ngi la draft ya ka explanatory note ka bang kershan kinong bas kam nalor kini kinong rim le se rang don ka tu ni ki nong rim ki bang deban art le se kini stakeholders nagal yang ki by participate pen kas ni hilaban ayah abuse jongki agini kan dia sini kaju ka issue namang indon lai tadi ki ADC indon ru eka joint meeting jongki lai tadi ADC badi kerana kaju ka issue kenang bakan long uniform badangi pha syatai dan lagi nom compromise ya ke pengirai mentegas ni bani yang hanorim jongka ke ADC kumjuru ban apil ya ke sorkar jela bahkan don kaju ka ko perkat kenang ba minum sya lihat don bor hagini ke mangim kwa baka dustur jongi ka custom ko jongi kan do no ndigi diban preserve bana pen klanya ka adon kas supported explanatory note ka ban kershani kete ka bamur kani ka bagi kedu mentang kalong kinrung lut haka explanatory note ka bagi min pha syaka national law commission ka ba ongi ban pha hapok kasautorik kinrung lut jinga jimut nama lagi pha as only a skeleton resolution ya sengala bandong ka bomda beniatan kan mong convince han ya ka law ministry ni ya ka national law commission tendai kan kini kijing aji mo kan strong ni depan mentang ya ka bagi kedulang mentali kalong ba bat hima bat snong bat sang borok koi kan long wan jadi ini rungin atat selam kaji dari opinion begini habangi ong uniform civil code tribe sutu tanah-tanah ngim kwa daleri kabang yang kersan mendatang through the constitutional provision. Yang kersan tu dah historical, but engkau kidulir duka. Ibang edon agak por bangsa bag Indian Dominion. Manukong ay katamay yung gidor basno kadi naka discounted. But nakatagata ni yang teli nakalian kedor basno kabri hunyutra. But ni ay kajing kersan sispa nak sispa ia kajing simti yung gadis council banyak seksmat but kajing itali kalong kebor but kalong ke kebersmutan ada kumbaha haga tiga sinta pada ketiga jing yalang lawan lot di samlang rang ba di sen halang bopher bangi peliu jumut lang ni but ngila sim kawai karai bangit persya baik ia ke UCC but hapo ka Tratarik nalor ka ay kaba ka KCDC kala pengkret marpa saka central government saka law department ngenang ay kijingmut nakaliang jong kisang bahalang di bopher nakaliang jongi bat ngi ha jing start jong ka council ya ki benta baka penyasno syo ban penklan syo ya ka ne ka memorandum kebak kinpa syatai ti naka liam jungi ngismo ba ngikwa marpau marha mainland India hi kibabon kimtip ikta ki EDCs ki jongi kibabon ki MP parliament kimtip mar balai mo kata don tang shipho tu ki EDCs but kita shipho tu ki EDCs ki don rutang hanne hakithan lami ni jongi hanot east kan long ka eke ke basmo tana mira kerpa da ya ka KCDC bahkan long kan nong lam lenti kan nong tebe syarak hakmat ladala ban wanra lang ikini ki totally ki EDC ban ya persya ya kani kajing tmu jong sarkar India ban pentrai kamno ya ka UCC habaro ko kari India bat khamtam na kaliang jumi kirit pa ni ba kadai baik kajing temu kalau ba nyom baik dah kabor lebih pediang ni pun pediang helai pemong mana kajing itali kalau kabor bat next camp ba kumah kani kenti ni telat nu ki baro bat ni bo shwa ya kari bat kajat benreu hakmat bat larang ila banyatli ngila banya kon bat kajing temu jongga government of India hi bat gila ban job ru ya kani kajing temu ke jong Kena kalian jong ni ka Federation of State ka Mission Kepi nin ka
ai ke jik sa ke pura na benda ban sya ikani na ka benda ban im kun ki hajar ki jungi hapo kari kebri nyudram mar kembang ilong na dum sya ba ki khasi states kalau orang ni kita hiyo hiya ke jing lalu kata ke por juga British ladon hapo jing lalu rai ha ke jing penbor ke sorka ini ihap ban sok ka rekat dakabaka kalau pular ya ke ban penek isat ya ki riti ki justur iba ke chat ben reu jungi ki ju practice na ki ju le ya kata dun rai la kawan no kan ka sebut le se parok in du in tamno de hlor kan kan ngem ni da kwa man pusha na ka liang jungi du na ka benta kalawai ka jong ki kun ka ja ki dan ka ri jungi drum PN ni dang penkermau yang historical jong kajat menteri ujungi ke kombat kendo ke kom khen kot khen kha bat kom habon ba kiliang ba pien ke thlit tu ngan suong ba ka puat prestige ke lahir thma da ka buat ngelap ong da gisuai han ka sukar diam tak hiat thma ngi diga te ka kom de ka puat ka daw ngi yadon ka ju ko ngrem bat kumba a apa skren ur ba PN ngi ong ba nilai iru ka statement na kaliang menteri rang ba an sukar jala inget ba kita kin rupungut kiba kuat ba ulah pensiong ni pos sekretariat ngatrai kin siam lang ju kosor ban yada mat penek rusak lada kim sim ya kerai rompa ang iba ini an bawan napo Delhi busien kim dei kijing ada yang ni kim dei jing mentoy yang ni hentai dilong penban kita kijing jurot patun badan ya kristu risti du storo jogi irang don ya kalenti ba ong ban penteri kam ka el Inang don kita kalenti ong ban itono atin pasti hindai. Kumba kalau ong tang ikilong kongpong gitu kompak hat dan trong ka sarkar nanti po nampak dati. Jadi hata ka dor kita kalau kompak hat dan ni so ai beri kerbang kam tan ke isi semai. Kala belum lang kumni na kaliang jumi kun sang balang ba fair dan tangui ke ju kosor kata kalau ba ni ong em ia kena ka an khala ba ka sekarang dia katmu ban kubum mat pengut jubor apo trong beri nyutrap bat po trong ka jalah porko. Dia kata ngat try pila ban keli khamban au menteri ba ula ban jubab anam la on behalf ban jubab balai kola katakar konkret ndai ngi kren de persa ba kum kalong nian katakan ngrem isotna ba council ka yang kan ngrem ba ka council ka kan appeal ba ai ka state government kan ya ju kalenti karena kalian jungi mengkasing ada sarkar India la ne lembag sarkar ne kala ya kimut ban menteri kam ya da uniform civil code jingkali ka bangibo ningkong do uniform civil code who's code kakut jong no mun menteri kam mar hanta kat sapaulut ki agenda jong ka parlimen jong central government tak baju trailang ka state government nomor ba ni sutho ya jing don kam ya jing personal loss jong jai berebo fair for India kata ka jing ka bagi tengku ada personal level and personal law ka jong ke mainland India ngasngo kata di subject jong ka mainland India kam di subject jong Namar ni kum kejai berdiri hunyo terapru what happening ke diversity ke bangi dan ni imsuk imsan kamdan kono ko conflict of personal law ke baidai ha kejai berdiri jungi tingimla ban sim nimla bakum kejai berdiri nimla ban kitram ya ka problem jo kita berdiri ke bitungku ke minan India kalau kata nurim nimla ban pedian ya kata ka uniform smekot pakai trikam solon sa apa ni ka berdiri hunyo terap namar lada nia haidin sekipor ki bakam menchua ba ngilong nong India ada kejing konyo. Kamdai bangil along pura kumpinong India rodom ta ladang ikran konstitusional ngim palong pura. Namar ngim sim lasoi ya kan instrumen merger kam sim don kata abolition private force hagbe de ya ka khasi state jela jongi. Kawmot ka private force hangiru kadang em lada kalong sakum nogum noro kamot ke instrumen merger ngim patsoi. Tagamot ngidang dei ke beri ko balong lai do bat namar ba kadang ngijing ko ka constitution. Ya ka ba ka sarkar India kam sim lo burong. Kalau Kenya ka instrumen ya kata ka ikendon jong anek agreement kalau Kenya ka council agreement mentah kalau amud Kenya saya ka para 3 jong ka district council para 3 1 2 ka bakaran ka kraw ka batap ka khendo ka siap ka HIG ka keren ya ka social custom ya ka inheritance but ya ka marriage and divorce kata kalau ada don upah ka 6 schedule ya kata ru mentah kimut banshu tablok baik dah kata uniform civil code klam pat ya kata constitutional provision ka ba access ka
enabling provision kepada nak schedule kepada access ya kaju subject matter ke klempeng. Tengok kanusin gindang hamat ya kata kajing syasiat da kibor ain jong sarkar India. Kani ladang ada pej yang tu draft jong ke uniform civil code. Kaong banwara ya kata national integration. Rengang ini kani kade ka full assimilation. Ban pendu judge ndon ni ki berpai. Ban pendu judge ndon ni jelong kerpang. Ha ka personal loss jong ki berpai. Ha ka personal law ka bayai hukum kerti ke dustur. Kani kade ka full assimilation kam dai ke intention. Bejong sarkar banwara ya kata integration by consensus. Ndrei kadai bansu pendu judge ndon bangin long wait kawai. Ka poi yang hata ka ju jingkali la de piong uniform civil code kamut hus code. Ta kamut ni kum kaseng min persya ba yang ni uniform civil code bat ni kerman lu bagi district council kin la ban lum om tang yakin di kelai tadi district council di totally district council budan nodis ki bade grit pat khnang ba ngila ban ai won common voice ba kum ka jai benrio red pat ke bangila itu ingi de constitution juga di India bangi de kita gi ba kerpang habang yong kerpang kamun ngilong kerpang ka personal loss ngim dai ban kelat kata ladang yong idon ka separate identity jungi ka de ka personal loss jungi ka baya ka kum karti ka dustur jungi naduk men beren kamut lada pipasi ku sisi pi pentrekam ku sisi kamut pure ya kariti ku dustur jungi bat lada lakut kariti ku dustur kamut kejinglong ka identity jungi kejinglong kerpang jungi ku lakut lang hantai te kamut horket hodang ya ban persya ya gini ka jing penterkam ya jing thu jung sarkar India ban penterkam ya ka personal loss ban penterkam ya kata ka uniform civil code kamut ka uniform personal law all over India kalau ngai gai bangi mak pedia thì hỏi cũng cả dạy bên Rio hidung kam ban persyak jo dek ni nama kata ya kata itu dustur ke jongi hari kerja itu lekran pat long constitutionally itu kadang konflik sih ni dapat rekam ya kan ya mau nomor ma kapung ka reti secara ke India dan ki joki articles ki bailat mau ki beri bagian praktis tak jong tak jing customary ke jongki ya dapat rekam ya kan ni tak mau kawi one law for ya borok tak kan kadang contradiction ni kan dan rei kai ka ba la ikran mene hi kalong ba wirong kam bandan kata kala banlong kawi kasur bangin penpau saka sarkar India ba ni pajak berdiri dalai lu ina mak yang dika an bagan rekam ni ka ka jala ka jongi oi na makata ya ka dipisus ka dustur ka jongi maka defeat yang purpose ke sindon jogi ke jogi di sponsor ka jala ka jongi ban syukran lengkot kalong ba ka UCC kamut yu ka UCC kamut ka jing yu rod bat ka jing penjengut no ya bat ka jing bujeli ya kiriti ke dustur kadai ka jing penduk pendam ya kumba 20% jong ki bor hapo jong ka six schedule kadai ka violation ya ka federal structure jong ka concern nong kari India bat kumba ong ki nong keren ki ban khmat kalong self contradict hapo concern nong kari India ro hot nadangin pai ka directive principle ka way ka article ka bandan UCC la da pai ka article 44 ka umta la da pai ka article 244 clause 2 pat ka na kamui la da pai ka 6 schedule pat kalong na kamui tinggi dei basung thu hi kalong ba la da ka 1 ka UCC kanom dei ka ka ban suwan hakata ka dur ka bomdan jingta ya ki jep ru ke boper bat ikiniam ke boper pitang chuan ra ya ga UCC kala contradict ya ga article arpu san arpu nriuru jong ki religious affair bat kala kta ru ya ki wiki dulir lani ya ga historical background ya constitutional background ki bamangi kum ka jep ru ngi lasno sha ka ri India ti nakalian jong ka jep ru ni utrep ka bangi kwa ban appeal kolong ba ngi ban uniformly oppose ya ka UCC bat ngi kentu ya ki disconsil kum ga jende hil bat ga goro hil ru ba kines no tilang ban oppose ya kane bat kum chu ru kum ga jala makhliang ngi kentu ya ka government hapo jong ga jingalam jong so konrat ba unshim ya kane ka leadership ke jong u ya ka ban continue nang ni khmat ba ka state government ru ka di ban oppose ya kane ka UCC ngabuli ngi kwa beno i ba ka makhlia barok away ngadu ka state government hadu ki ADC hadu ki traditional institution but ki NGO but ru ki religious institution idon kam man pha tang we ka sur bat kata ka sur ka de ban long ba ngim tre ya ka UCC but lada jia ba ka sarkar ka forcefully impose ya ka UCC ya persya ya ka will persya ya consent jong ka jela ya ka tang thrai na ka liang jong ki nongelam ki banas khmak jong kin sakhot
bat kinsa cross yang kata bridge ada right tanya ka bangi deiban cross bat kata ka let's say kan wan hadin ke jong ka jingge flu jumutwa dari ka duty ke jongi menta kalau mungkin pa syaka Law Commission of India katun sekian Law Commission of India ban ayat ka view sejongi kalau mungkin bangi oppose ya ka UCC bat hadin kata matrangin sa pet ya ka ibade ka ba ong ba la ban ra kan kuno ka equality mo ka uniform ten rei lada ki sorkar baro shikata karena post na menta ki monra i bakum kini ki ai ki bakta ya ki custom ki jongi balai ka NADA ka kontra hangni ngai sni sutu baga NDA ka don ka jongka ideologi ka jongki ka ban yuro ya ki hok iriti ki dustur ki jongi teka artikel sau pusau kamut ba pin wanra ek an ka ba persya ya ka jisno ujung baraka juga pola ki wi sarkar ke wanra namar kamlong te balai ka sarkar ke ngi ko ban bu jingli government of India kamtam ka sarkar India ka next step na try namar bi ngidon lut ki jingtho ki record ki jongi ka banga patai mene historically dan kat ki tulir ki banga ni soy ina pan yasham ben discuss lo kan ke ada ki ya